Chkan. Así es, Areces Paredes, la señora Guadalupe Inca, Uruguaya. Yana puyu chopi champim, kariña kita hopus haike. Yana puyu chopi champim, kariña kita hopus haike. Uchalanya pasalapim, paray wana kita. Uchalanya pasalapim, paray wana kita. Así es, el programa radial La Voz de San Pedro de Guaya. Programa radial Guaya en el corazón del Perú. Oye, mi güey, pula sa kanyam,